Zdravo ljudi, Krtsko ovdje. Sada igramo Hearts of Iron, Prvi svjetski rat, kao Srbija. Sad ću da vam pokažem kako će da najebemo tokom Prvog svjetskog rata. I krećemo. Dobro, pičkovati. Prva stvar koju će da uradimo je da Užice i Bor su dobra mjesta da se zaštite. Stavit ćemo ove momke ovdje da brane. Užice pogotovo. Sljedeća stvar, tehnologija. Stavit ćemo da logistika. Kod je dobar da to pronalazi. Beogradska militarijaca, jeste, oni će. Idemo, logistika. Ajde logistiku. Sljedeća stvar koja će nam trebati, industrija. Trebat će nam. Doktrine, treba nam Great Fort Hospital, Strong Point. Ovo će nam trebati da ne najebemo tako brzo. Topovnica Kragujevac, vidite, smislite. Sljedeća stvar koju će da radimo. Treba da pojebemo šiptare. Zašto be šiptare? Možda se pitate šta su oni? Zašto nije počeo Prvi svjetski rat? Što šiptare? Pa lepo. Treba će nam nestati da pobegnemo. Da ne bude kao iši neko Albanije preko Planinčoge. Morat će da bežimo u Albaniju sada. Aha. Nema više preko. Imamo i Planinčuge ovdje došta, što znači da će da bude korisno protiv Švabe. Sljedeća stvar. Treba da Landford. Imamo i već Beograd. Imamo dve. Šta je ovo? Šta je ovo? Ovo je brda. Bolje Užice. U Užice da pravimo to. Ovo nivo. Pravi u Ožice. Sljedeća stvar, Prištinu. U Prištinu isto morate. Sljedeća stvar, Prijepolje. Tu i tamo Kumanovo. Kumanovo važno. Tetovo. Priština, Tetovo. Ovi su važni. Ovdje možemo da branimo preko reke. Kruševac, tu i tamo, Užice je važno i to je važno. Sljedeća stvar, ekonomija. Brigade. Treba nam vojska nam treba. Prvo. Zastarelo imamo sve u pičku materiju. Izdržimo nekako. Polisi. Ajde da vidimo pošto. Treba da nađemo nešto što će nam doprineti vojsci. Upgrade cost, gearing bonus. Upgrade time minus 5%. Zvuči dobro.
u tem Somboru. Ajde sad da vidimo šta će biti od nas. Danas je ubijen Franz Ferdinand. Tek će da najebemo. Kako beše se ovdje? Evo ga. U redu. Okej. Ništa se ne događa. Nadam Moravski vojni okrug je stigo tamo. Say, will you stand up for Christ and come back? Ekonomija, kako ide? Treba će mi malo više toga. Kako sad ide? 97 pičku, materinu da se teraš pa ti. Prioritizujem ovih pešadija. 26. jun 2015. Dobro će izdržimo vada toko. Nakuplava se austrijska vojska. Sad malo da pojedemo Albance, deklariši rat. Territorial claims independence guaranteed by Italy. Kapute. Koje bi to? General mobilizacija. Ajde. Treba da izađemo na more. Ekonomija, kako nam ekonomija? 1915. maj 7. 92%. Kost 5,5. Ćemo malo to, reinforcements nam ne trebaju malo upgrade. Tako. Eto. Imamo to malo. Ček muziku malo da pojačam. Music. Da ne bude samo kako ja pričam monotono. Crnogorci nam pomažu, znači super. Opa. Imamo ultimatum. Italija proglasila rat na nas. Najebasmo ga. Što pre, ajde da... Jebem ti 10 minuta ti jebem. Šta je ovo? Ultimatum.
se prevati. Tirana će biti naša. Mađarska. Strugarska proglasila rat. Joj, najebo sam ga. Sada ništa se ne menja na frontu. Kako sad? Protiv Italije, protiv Crne Gore. Sam fali Nemačka da se udruži protiv nas. Jebem ti Nemačku. Diplomatija. Koga možemo da... Fale nam pare, jebika. Opa. 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 Sad ode Francusko rat. I Belgije i svi ti kurci. Jevim ti... Avril... Brdaj se ti gore. Ajde Užice idi. Ovi će poslije mrdom u Kruševac. Da pokrivu Kruševac. Pobedili smo Albaniju. Idi ti u vode, idi. Albaniju će da aneksiramo. Idi pomagi Crnogorci. Crna Gora. Crna Gora aneksirala. Jebate, napadi Bor. Nemačka aneksirala Luksemburg. Čuo da smanjim brzinu malo. Vidite tu, 5-4. Ekonomija. Ovo je komanda. 13! Ne, jedna divizija, dobro. Više 13 ih ima. Držite se, momci, držite se! Ne mi to. Mi ti izgubimo. Treba još samo 4 godine da izdržimo, momci, samo da formiraju Jugoslaviju, onda neće ništa bude. Italijani, oni... Ajde, Rumuni, padajte, ajde. Bugari, jao, Bugari će da nas greje pičku materinu. Će da nas prejebu jebeni Bugari. Ovi gube.
biti tu. Kako se vidiš? Ajmo skupljen. Cetinju. Dobro, pobedili smo Cetinju. Držimo se dobro za sad. Izgubili smo bod. Penji se u Kruševac, trebao sam te tu pošaljem prvo. Nisam debil. Ti Nemci u pičku. Beži za Kruševac odmah. Kako ode? Planinčuge. Mojega. Kurac. Pička. Ajde. Jebote. Kako se vi drže? Najebali su go. Najebali su. Jebote bol. Jest. Okupirajte Bor. Pizdava materina. I Cetinje isto, ajde i Cetinje okupirajte. Beži za Prištinu, siso je. Sporo, siso. 300 godina ti treba. Kurac da se tereš. Kako su mi stanje? Usrano stanje. Kako mi je ekonomija? Usrano mi je ekonomija. Što bi bilo dobro? Gubimo pare, gubimo sve. Koji kurac se događa? Ništa se ne događa. Vi će da zaobiđu vi francuske pedere. Jebote. Pičku materinu kad ništa ne ide kako treba. Uzeš je Cetinje. Uzeš je Cetinje, boli ih kurac. Sad će Prijepolje da uzmu. Beži za Prijepolje, da ih zaobiđeš. Uđi u Sarajevo. Sad će Bugari da nas jebu. Garantujem. Pobedili smo u Škode. Što imamo? 2 divizije. Kako nas ovdje?
napadaju Škoder sad. Opet, ali ne uspevaju. 2 divizije, 1 što imamo sve. Sve skurac. Fabrike ne rade, sve skurac. Kurac, sir. Kakve mi fabrike? 8 fabrike i ne mogu da prave. Ti takve fabrike u pičku. Tako li se. Kreći se brže! Siso. Uvijek imam ljudi. Niš je napad. Napadaju Niš. Gdje je Niš ovdje? Jebem ti! Opet napadaju Niš. Napadaj ti. Vreme da vratimo Niš. Drže se. Al Niš. Šta će nas Niš? Kad napadaju Niš. Pobedili smo Niš. Dobro. Vi. Napadaj. Ti. Isto. S dve strane ih napadajte. Sad su dobili još divizije ovdje. Naravno. Nego šta nego će da dobiju još divizije. Gdje su bili ovi Rusi pizdu materinu. Su družeće. Šta se događa? Opet napadaju Niš. 6 divizije imaju. Zadržavaju Niš. Izgubili smo Škoder. Jebem ti Albaniju i kad sam... Ode Crnogoru kurac. Sad nemamo nigde da pobegnemo. Zato što su okupirali Albaniju. Gdje mi ona divizija sad odavde što je bilo? Beži gore u Prištinu. Samo danas ne preje i Bugari, to bi bilo to. Francuzi najebavaju. Italijani jedu govna. Sad će Italijani doći. Garant su ovdje nekde. Izgubili smo jebeni Niš isto sad. Jebem ti Niš u pičku. Koliko divizija? 6 divizija, malo Modgen ima. Duplo više možda. Artiljerija ima sve, ali baš.
beži za Kruševac. Sad će to da nam uzme. Kole ide, pa smo se u dupenci. Sad i beži za Skoplje. Ti budi tu na Kosovu. Albanije nema više. Albanija propala. Jedan u stvari idi ovdje. Mi su ga najebali. Imamo televizija. Trc. Bežite ovo. Kruševac bežite. Bolje da ste u Pirot bežali, tu ima bolje planinčuge ima. Kako mi ekonomija ide. Barem proizvodimo još. Šta mi je napadnuto? Kruševac mi je napadnut. Mamu li vam jebem vašu. Napadaj Petrovgrad! Samo jednu jedinicu imaju tamo, napadaj Petrovgrad. Ovdje 3 divizije, sad će oni se pridruže. Jedna divizija. Napadaj. Lakše to imamo. Jebene planinčuge napadati. Partizan. Divizija. Zašto se ne pridružite? Bre. Aneksirali su Crnu Goru. Super. Super. Bežite dole. Jebote. Nećemo do kraja rata, neće da izdržimo. Penti švabe mrte. Napadaj. Daj tiran. Džabena. Propali smo. Jebi ga, jebi ga. Krećem brzinu. Jebi ga, ovdje Priština korac.
Ekonomija. Tehnologija. Našli smo neki kurac. Šta sad možemo da radimo? Ajde jebene. Construction. Construction complete. Gdje sve uskuda. La 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 la. Stani! Stani! Ti šta kurca? Šta smo izgubili? Prijepolje smo izgubili. Naravno da smo Prijepolje izgubili. Idi za Sarajevo sad. Tunčo. Sad nas i ovi jebu. Napadaju ovi. Vrati jebeni bor. Kako nas pobeđuju? Kako? Stani! Dobro, pobedili smo bor. U pičku materinu. Šta sad napadaju? Stani mirno tu. Napadaj. Dole napadaj. Napadaj Kruš. Napadaj Kruš. Što ne možeš Kruševaca napadaš nekada? Okupirali su Skoplje. Bravo, genijalci, bravo. Ajde, reorganizujte se malo. Mamu vam jebem. Možete vi da se borite uopšte? Kumanovo smo došli. Evo, pogledaj ima 6. Pa smo se mi u dupenci. Nema ništa, okupirani smo, jebik, nema ništa, nema. Sad će ovi malo da nas prču guzicu. Vidi stvari u svijetu. Dobro, Stepanović, postao si Hills Fighter, bravo čoveče. Hoće džabe sve da ti bude jer će da te siluje Švaba. Iskupili smo Užice. Užice. Error report. Do not display this message. Jebem li ti govno dosadno. Ode mi Kumanovo sad. Šabac. Sad mi Šabac jebu.
Beograd je. Ti, napadaj Niš, oslobodi Niš. Idemo gdje da bežimo. Može Beograd cijel dan ne stoji sam. Ti Beograd pa njega. Šupičku materinu. Jebalo te bombardovanje. Has been completely annihilated by the enemy in Kumanovo. Ode mi Kumanovo. Ode cijela Srbija u kurac. Ode sve u kurac. Ode mi sve u kurac. Ode mi sve u kurac. Ode. Dan, snijeg, nema. Polili nas. Uspjeli smo. Kako smo uspjeli? Uspjeli smo. Ko jebe me. Ko jebe Kineze, ko jebe Turke. Mi smo bre uspjeli bre. Preživjeli smo jebeni napad. Koji nikad neće se napraviti. Nikad. Živi, malo. Da ga napada Njemačka. Kako ide biti? Da li ove brojke znači uopšte? Što bilo? Pobedili smo? Nemoguće da smo. Šta je ovo da sam pobeđao? Teo sam u strategiju od početka da radim. Doktrine. Strong point. Uči to. Ti. Doktrine. To uči. Prima može da mi dobije topovnice. Nek uči kako da... Dobro radi. Mi smo ga najebali. Ki žuti. Ovo se smanjuje, ali dobro. Treba nam više ljudstva. Uspjeli smo i to. Preživimo mi polako ovo bre. Če uspemo u ovom ratu. Samo da ne najebu Francuzi.
I Rusi da ne najedu. Jebem. Early Great War Hospital System for France. Tehnologija. Tehnologija. Šta mi sjebeni miš? Šta bi? Ti poreklu, šta to bi, jebem ti sunce? Šta se događa sad? Ovi opet biju. Sa njih 16, pa će budu sve više i više dok ne izginemo svi. Gubimo ovo. Kakve palinčuge, kakvi kurac, samo Beograd danjemo jako belju se prvi svetski rat. Joj. Joj. 80 opcija. Правда, изгубили smo, da. I da li ne da? Izgubam se 10 minuta. Disaster. O, da smo kurac. Šta sad radimo? Pa. Hvala vam što ste gledali Krtsko Let's Play Challenge Srbija u Prvom svjetskom ratu. I to. Hvala što ste gledali ovo stanje.